Kunzi ba Joshua TV uyu numwe tugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Ngiye tugiye kubana nitwita Furaje. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibanda. Amakuru yacu aribanda ku mikino ndetse na entertainment. Tugaruke mu kanya ku buryo burambuye. Reka amakuru yacu tuyahereye muri entertainment. Reka nakire mugenzi wanjye Joshua mwiriwe. Mwiriwe neza. Naye makuru ari kuvugwa muri entertainment. Makuru ya entertainment turi kugenda tubona hirya no hino nuko ku itariki 12 Mata 2025 itsinda rya 155 AM na UGB ndetse n'abahanzi bagiye bari muri iyi tsinda rya 155 harimo Bruce Melody, Roskana ndetse na Kensol bagiye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo kuri rwibutso rwaho aho bari bagiye kwibuka abacu bajije genocide yakorewe abatutsi mu 1994 kandi bajyanye n'itsinda kuko aba bahanzi bagiye bafite ikipe ya basketball bajyanye na basketball club aho bagiye kwibuka ndetse si iki gikorwa cyonyine baje gukora kuko baje kuba bafasha abantu bakoze ibikorwa byiza abantu 10 bagiye babafasha babaha impano zigiye zitandukanye kuko ngo bagiye bakora ibintu by'ubutwari ndetse bakagenda batabara n'abantu benshi cyane twagiye tugaragara bagenda babaha impano zigiye zitandukanye zigiye zishimishije hirya no akuru kuko sibo gusa twagiye tubona Miss Umuratwa Anita yasuye urwibutso rwa Kigali uyu nguyu yatwaye ikamba rya Miss Super National 2021 nawe twagiye tumubona agenda ku rwibutso agenda asura abantu ndetse uyu nguyu yaje kuba yatwara ikamba 2021 ariko ubu ngubu yaje kuvaho 2023. Murakoze nayo makuru ya entertainment twaye dufite yagiye acucikana hirya no hino kwisi ndagira ngo nsubize ijambo mugenzi wanjye warimaye. Joshua reka tugushimire. Wakoze cyane. Kuri yacu tuyakomereze mu mikino reka nakire David adutembereze mu siporo. Nibyo koko ndagushimiye kuko wakoze ibisabwa byose kugira ngo tube twabashe gutegura amakuru kandi abashe kugenda neza muri rusange. Rero nje mu makuru ya siporo nkuko majije kubimenyera iyo ucyumva ijwi ryanjye se cyangwa ukibona ishusho yanjye kuri televiziyo yacu utamenya yuko ari amakuru y'imikino twajemo. Amakuru y'imikino y'uyu munsi rero turahera ku ibaruwa cyangwa se ku ibaruwa ikipe ya Rayon Sport yandikiye umutoza Robertinho Goncalves do Carmo cyangwa se Robertinho imubwira yuko yahagaritswe kubw'impamvu z'uburwayi bwe ariko mu by'ukuri si icyo kibazo cyabaye kuko ikipe ya Rayon Sport ifite n'ibindi bibazo bitandukanye kuko nyuma yaho yavuye ku mukino bahuragamo n'ikipe ya Marine byaje kuba birangira kuko ikipe ya Marine yaje kuba iyitsinda cyangwa se inganya nayo ibitego 2-2. Rero ikipe ya Rayon Sport ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ati igitangazo umutoza wa Rayon Sport Roberto Oliveira Goncalves do Carmo Robertinho yahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'uburwayi. Umutoza w'abanyezamu Andre Mazimaka yahagaritswe by'agateganyo kubera impamvu z'imyitwarire mibi. Umukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro uzahuza Rayon Sport na Mukura Victory Rayon Sport kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 Mata 2025 saa 11 kuri stade ya Huye uzatozwa na Rwaka Claude usanzwe ari umutoza wungirije. Murakoze. Nayo makuru muri Rayon Sport yararimo ariko kuko mu Rwanda hari byinshi byari birimo bigenda biba nayo mpamvu umuntu usanzwe urimo urafasha muri iyi minsi ikipe ya Kiyovu Sport kugira ngo ibashe kwitwara neza n'ayandi makipe muri rusange yavuze ati iyo bandirimba gutya nanjye binkora ku mutima. Uwo ni umusanzwe muzi umupira w'amaguru ko muri Kiyovu Sport yarabafashije bamwitandora Imana Jean François Regis cyangwa se bakunze kwita Generali ni umuyobozi wa komite yo gufasha Kiyovu Sport kugira ngo itamanuka. Nayo makuru twari tubafitiye mu mikino kuko ariko se twagenda tutababwiye mu Rwanda ko Peace Cup kimwe cya kabiri giye gukomeza kuri uyu wa kabiri ikipe ya Mukura n'ikipe ya Rayon Sport nkuko nabibabwiye mu ibaruwa Rayon Sport yari yandikiye umutoza wayo Robertinho Goncalves do Carmo nuko Mukura saa 11 izaba irimo ikina n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu wa gatatu saa 9 APR izaba kina na polisi n'izaba yakiriye mu gihe mu cyumweru gitaha bazagaruka n'ubundi bakina ku wa kabiri Rayon Sport izaba yakiriye Mukura saa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Wednesday cyangwa se ku wa gatatu
APR izaba yakiriye polisi nayo kuri Kigali Pele Stadium nuko Pescap izaba igenda. Ariko sinagenda ntanababwiye ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona kuko nirwo rutumye ibibazo byose Reyo ibijyamo. Urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona nuko ikipe ya mbere n'ubundi iracyari APR n'amanota 48 mu gihe ikipe ya kabiri ari Rayon Sport n'amanota 47. AS Kigali nkuko nakomeje kubibabwira yo ifite ibibazo bitandukanye tugiye no kugarukaho mu kanya. AS Kigali yo ifite amanota 37 urumva ko yamaze gusigara cyane ni ya gatatu. No mu makipe ahatanira kutamanuka Kiyovu Sport irimo ni nayo mpamvu wumva ibyo byose Ndore n'umwana François cyangwa se bakunze kwita General ari kugerageza kubifasha kugira ngo ibe itamanuka. Muri Rayon Sport rero hari andi makuru atajyanye no kuba bahagaritse umutoza ahubwo hari amakuru akomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye muri Rayon Sport kuko abakinnyi barimo Kadimu Ndiaye n'umunyezamu w'umunyasenegal ubundi n'abandi bahuje n'abandi bihurije hamwe bajya ngo gutoranga amafaranga ku muagent umwe wa Airtel Money yari yahawe n'umuntu umwe wo muri APR batabashe kuba bavuga kuko nibyo byaje kuba bitera gutsindwa ku mukino w'ikipe ya Marine kuko benshi mwakurikiranye uwo mukino murabizi neza ko ikipe ya Marine yaje kubinganya n'ikipe ya Rayon Sport banganya ibitego 2-2. Ni nayo mpamvu abatoza n'abayobozi ba Rayon Sport muri rusange bafashe umwanzuro wo kuvuga ko Kadimu Ndiaye ari mu bagizemo uruhare cyangwa se bari barinduswa kuri uwo mukino kuko yaje kuba atanga ibitego 2 bidasobanutse. Ariko staff ya Rayon Sport cyangwa se abayobozi ba Rayon Sport bari babimenye mbere yuko umukino utangira. Nyuma y'ibyo baza kuba begera staff ya Rayon Sport ari we Robertinho n'umutoza umwungirije ari we Mazimaka Andere w'abazamu baza kubabwira yuko hari abakinnyi bariye ruswa batagomba kujya ku mukino. Ariko Mazimaka na Robertinho bicaye neza basanga ngo Kadimu Ndiaye nubwo yari arimo avugwa mu bariye inuza ruswa agomba kuba ajya mu izamu rya Rayon Sport. Ariko mu gihe fitness coach ari we Ayabonga Rebitsa n'uwungirije Robertinho ari we Urwaka Claude bo bari bavuze yuko umunyezama wa mbere w'ikipe ya Rayon Sport ari Kadimu Ndiaye atagomba kujya mu kibuga kubera iyo saga yari yabaye. Nayo makuru y'imikino twari tubafitiye mu Rwanda, reka tuze tugaruke mu kanya n'amakuru yo hanze. English Premier League yarimo ikomeza ariko ikipe ya Arsenal yaje gutsikira kuko yaje kuba inganya umukino wayo mu gihe Liverpool yaje kuba yitwara neza itsinda umukino wayo itsinda ibitego 3-1. Ariko Liverpool ku rutonde rwa shampiyona uko ubu ruhagaze Liverpool ni ya mbere n'amanota 73, Arsenal ni ya kabiri n'amanota 63. Urumva Liverpool isiga amanota 10 yose, Arsenal byo byamaje kurangira igikombe gisa n'icyagiye gisigaye no guhatanira Big Four. Nottingham Forest ni ya gatatu n'amanota 57 mu gihe Man City ari ya kane n'amanota 55. Tunyarukiye mu Butaliyani ikipe ya Inter ni ya mbere n'amanota 68, Napoli ni ya kabiri n'amanota 68, Atalanta ni ya gatatu n'amanota 58 mu gihe Bologna ari ya kane n'amanota 56. Tunyarukiye aho tuzi nko mu Bufaransa cyangwa se muri Ligue A nuko PSG ari ya mbere n'amanota 78, Marseille ni ya kabiri n'amanota 52. Igikombe cyo cyamaze no kugenda deja kuko PSG yasize ya kabiri hamanota menshi cyane rwose, bigaragara ko igikombe cyamaze kugenda kuko harabura gato na amanota 22 yamaze kubisigaho ikipe ya Marseille ikurikiye yo ku mwanya wa kabiri. Ikipe ya AS Monaco ni ya gatatu n'amanota 50 mu gihe ikipe ya Strasbourg ari ya kane n'amanota 49. Tunyarukiye muri La Liga cyangwa se shampiyona musanzwe mumenyera nk'amakipe akomeye harimo Real Madrid na Barcelona yamaje kuba ifata umwanya wayo wa mbere rwose nta n'ikibazo na kimwe ifite kuko mu mikino 30 imajije gukina harimo ifite amanota 67 mu gihe Real Madrid ikurikiye mu mikino 30 imajije gukina ifite gitegura ibijyanye na Ballon d'Or cyo cyamaje kuba kigaragaza bamwe muri batanu ba mbere bagomba guhatanira Ballon d'Or uyu mwaka. Kylian Mbappe wa Real Madrid no wa mbere, Ousmane Dembele no wa kabiri wa Paris Saint-Germain, Mohamed Salah wa Liverpool no wa gatatu mu gihe Vinicius Junior wa Real Madrid ari wa kane, Rafinha wa FC Barcelona no wa gatanu.
nayo makuru twari tubafite mu mikino. Ndagira ngo mbabwire nshimira buri umwe wese wadufashije gutegura amakuru, kuko ni ibintu biba bitoroshye cyane, kuko amakuru ari mu bintu bitugora kuyategura, ariko tugomba kuyabaha kugira ngo murusheho no kunezerwa cyangwa se ngo mwishimire ibyo tuba twabahaye. Niyo mpamvu nshimiye mugenzi wanjye wamfashije kuyategura, na bagenzi bacu bose baba bakoreye inyuma y'amarido mu tuba mutabashije kubona hano kuri kamera, ariko ibintu byose biba byabashije kugenda neza kugira ngo amakuru aze kuba bageraho 5 kuri 5. Ndagira ngo nkomeze na mugenzi wanjye umwanya akomeze atugezeho n'amakuru yaduteguye cyangwa se tube twasoza. Kamushimire. Nawe ndagushimiye cyane kuba wadutegurira umwanya kugira ngo tubagezeho amakuru twateguye. Tugana ku musozo w'aya makuru, reka nshimire buri umwe wese wadukurikiye, kandi nshimire buri umwe wese ugira uruhare kugira ngo amakuru abagereho kuri 5 kuri 5. Mbasaba ngo mukore subscribe kugira ngo amakuru asohoka ahita abageraho 5 kuri 5. Ndabashimira.